Kei te whakarerea e hinu te hau tōna tūranga hei māngai Moteropu e tautoko ana i ana hinara, ara Moteropu Citizens and Rates. Ko ia tētahi o ngā Māori toru noi ho i whakatūria hei māngai Moteropu nei. Engari ka wehe atu ia nā runga no i tōna kiriweti ki te huarahi e takahia ana e tauaropu i nāia nei. Right now, the CNR ticket does not represent me as a Māori woman within my community. Koe nei a hinu te hau, he wahine Māori kua roa nei i roto i te ao tō rangapū. I nāi nei e whai ana ia i tētahi tūranga ki runga i te uepu a hapori o Waitemata. There will be fallout because of it, and they will have to manage that process. Ko tōna tikanga kia whakataetai a hinu mo te rōpu tō rangapū o Citizens and Ratepayers. He rōpu e whai hono ngāna ki te rōpu nā hinara. Engari, nā te mea, kaore rātau i tautoko i tētahi o ana hoa hei kai whakataetai, I puku te rai. So in relation to why am I supporting Tembi Powell, if I may, is because I haven't had the opportunity to have the buy-in and a democratic process to somebody who's been offered us as an endorsement. He whakatau ohorere tēnei ki te rōpu, I runga anō pea I te whakaaro, kua timata noa atu ngā mahi ki mi pōti a tēnā rōpu, a tēnā rōpu. One of total surprise and disappointment. It was only the night before that she had sent emails out to people in the same team, very supportive, and the next day we got the copy of the press release that she put out, which was totally surprising. Aha kua wehe a hinu I tana tūranga hei māngai mo CNR, ka whai tonu ia I ngā tūranga I whakaherea nei e ia, engari I runga kē I tō nama namotuhake. He tā Gardner, te karere.